Mwiriwe nshuti zacu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba muri kumwe na Fideni Yongabo muriko mwitegurira umunsi mukuru wa Noel tubifurije kuhimbaza mu mahoro n'amahirwe mu banyu no mu bagenzi. Uyu mwaka wabayemwo byinshi ariko Noel no kunezerwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kanya yasohoye ingingo ihikigongwe abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu Kamikazi Christine Ndirubusanye Harerimana Egide na Mpozenzi Terence. Iyo nkuru yakiranye umunezero udasanzwe nkuko mubizi bari bamaze igihe kinini mu ibohero bafashwe itariki 22 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze aho bari bagiye kurondera amakuru ibubanza. Uyo ni Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu. Ubwongereza n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe noneho bageze ku masezerano azogenga ubucuruzi bwabo inyuma ya Brexit. Abasirikari ndwi ba leta ya Niger n'intagorwa 11 barishwe mu gutana mitwe kubandanya kuba mu burengero bw'igihugu mu gihe hategekanijwe amatora mu mpera z'indwi. Ubundi bwoko bwa virusi ya corona bwabonetse muri Afrika. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Ubwongereza n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe noneho bageze ku masezerano azogenga ubucuruzi bwabo inyuma ya Brexit. Thomas Kamirinda duhibindi. Abongereza n'abanyaburayi bari bamaze amezi n'amezi baraneneranwe mu mishyikirano yabo, none ku munota wa nyuma bumvikanye ku masezerano y'agateganyo yo gukuraho urujijo n'akaduruvayo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka yabo. Ni ku munota wa nyuma kuko Ubwongereza buzasohoka burundu mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe mu cyumweru kimwe gusa kiri imbere aha ku itariki ya mbere y'ukwa mbere gutaha. Ni amasezerano akiri agateganyo kandi kuko inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza n'iy'Uburayi bwunze ubumwe bagomba kubanza kuyemeza mbere y'uko atangira gukurikizwa. Ababisesengura ariko basanga izi nteko zitazayatora mbere y'iriya tariki ya mbere y'ukwa mbere. Aya masezerano yemerera impande zombi gucuruza nta kuvuga ngo dore ikigero cy'ibicuruzwa ntarengwa. Ateganya kandi ko n'imisoro n'amahoro by'agasutamo byose bivaho, ariko ibicuruzwa bizajya bibanza kugenzurwa kuri gasutamo kandi mbere ibi bitabagaho. Ubusanzwe byari urujya n'uruza mu bwisanzure busesuye. Imishyikirano yari yarananiranye ahanini ku ngingo eshatu: amategeko agenga ipiganwa ku masoko y'impande zombi, inzego zizajya zikemura amakimbirane mu buhahirane, n'uburenganzira bwo kuroba mu nyanja mu mazi y'impande zombi. None inzitizi zose bazikuye mu nzira kuri ibi bibazo byose. Ahandi ho mu buzima busanzwe guhera ku itariki ya mbere y'ugutaha abanyaburayi ntibazongera kujya gutembera, gutura no gukora mu Bwongereza uko bishakiye. Noneho bizajya bibasaba kugira visa. N'Abongereza nuko mu bihugu by'Uburayi. Ariko abaturage b'Uburayi n'Abongereza barenga miliyoni 3 basanzwe muri iki gihe mu Bwongereza no mu Burayi bo ntibibareba. Urakoze Thomas. Abasirikare indwi ba leta ya Niger n'intagondwa 11 barishwe mu gutana mu mitwe kubandanya kuba mu burengero bw'igihugu ni mu gihe muri ico gihugu hategekanijwe amatora mu mpera z'indwi. Ibindi na Edigwem. Iyo mirwano yabaye ubwo ingabo za leta zagabwagaho ibitero ziri ku irondo mu karere ka Tilaberi. Itangazo ryasohowe na Ministeri y'Ingabo rivuga ko icyo gitero cyakomerekeyemo abasivili babiri. Intagondwa zabagabyeho igitero zari ku mapikipiki no ku mamodoka kandi zikoresha imvugo imenyerewe ku ntagondwa. Nigeri kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi kirategura amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabagize inteko ishinga amategeko kuri iki cyumweru. Perezida uriho Mahamadou Issoufou wagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2011 nyuma ya kudeta yahisemo kutiyamamaza nyuma ya manda ebyiri amaze ku butegetsi. Aya matora aramutse abaye mu mahoro no mwituze azatuma bwa mbere mu mateka habaho kubisikanya ku butegetsi mu mahoro kuva icyo gihugu kibonye ubwigenge mu mwaka w'1960. Tugushimire Eddie. Ubundi bwoko bwa virusi ya corona bwabonetse muri Afrika. Thomas Kamirinda dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
ubu bwoko bushya ni bubiri bumaze kuboneka muri Nigeria no muri Afurika y'Epfo nyuma y'ubundi bushya bwagaragaye mu Bwongereza. Dr John Kengasong, umuyobozi w'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC, avuga ko aya mashami yose uko ari 3 atandukanye hagati yayo kandi ko atandukanye na virusi yabonetse bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Abashakashatsi bemeza kandi ko ubwo bwoko bwa virusi ya corona bushya bwanduza ku buryo bwihuta cyane kurusha iya mbere. Nko muri Afurika y'Epfo, Minisitiri w'Ubuzima Zweli Mkize yatangaje ko bamaze kubarura abantu barenga 14,000 banduye n'abandi 400 bapfuye mu masaha 24 yonyine gusa. Asobanura ko ubusanzwe abanduraga mu munsi umwe babaga bari hagati y'8,000 n'10,000. Afurika yose nk'umugabane ifite abaturage barenga 2.5 miliyoni barwaye COVID-19. Dr Nkangasong avuga ko biyongera cyane muri Nigeria ku rugero rwa 52% no muri Afurika y'Epfo ku rugero rwa 40% ugereranije n'ibindi bihugu bya Afurika. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi ahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora no kudupikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet kuri www.radio.voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje gusohora ingingo iha ikigongo abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu Kamikazi Christine, Ndirubusanyes, Harerimana Egide na Mpozenzi Terence. Abo bamenyesha makuru ari bahagaritswe mu mwaka weze bagirizwa ko bariko bafashanya n'abagwanya ubutegetsi inyuma yaho habereye igitero mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yagize ati: mbereje kwihweza ivyasabwe n'imbohe Kamikazi Christine, Ndirubusanyes, Harerimana Egide na Mpozenzi Terence, ndashikirije ingingo ya mbere ibakura ku ivyaha bagirizwa. Ingingo ya kabiri nayo kabisaba umushikiranganje ajejwe ubutungane yo gushira mu ngiro ingingo yo kubarekura. Mu Rwanda hari bamwe mu banyagihugu babwijwe rya Amerika ko impungenge ari zose kubera ubwinshi bw'abantu bakenera gutega amabisi berekeza mu miryango yabo gusangira iminsi mikuru. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusari Kigali mu Rwanda yitegereje uko byari byifashe mu bibanza bihuriramwo abagira ingendo, adutegurira inkuru ikurikira. Ngororero ni 2,200 hatagira ubabesha. Urababesha akababwira ndi mafaranga. Kibazo cy'amafaranga yo kibazo n'imodoka. Kibazo n'ukubona imodoka umura. Turi Nyabugogo mu mujyi wa Kigali mu kigo mpuzamahanga abagenzi bategeramo imodoka berekeza hirya no hino mu gihugu. Abantu n'uruvunganzoka kubona aho gutambukira hari aho bigoranye. Abo tubona kandi twavuganye bavuga ko berekeje kwivuko gusangira n'inshuti n'abavandimwe iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Icyo twashoboye kwibonera nuko intera ya metero hagati y'umuntu n'undi byari bigoye kuyubahiriza. Urebye bano babyeyi aho bicaye cyangwa n'abana bicaye rezo nabuze inzira nanyuramo. Igihabanye n'ibyo ni mu bihe byo kwirinda icyorezo COVID-19. Iyi minsi mikuru irasa n'iyarangije kwinjira mu muco kuri bamwe. Uyu musaza wari wapakiye ibintu bitandukanye asa n'uwimutse yerekezaga i Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Uko amasaha agenda ashira icyizere cyo kuva Nyabugogo kirarushaho kuyoyoka. Ubwo naje mu gitondo mvuye mu Ruganda, nafashe moto banciye 4,000 kugera hano. Ngeze hano kuri sitasiyo fata umukarani anca 500, ariko kugeza ubu ngubu sindamenya ko ndi bujye Nyaruguru, sindamenya ko ndi bubona aho mbibitsa, kandi amafaranga nayo mfite ayitike kongera kubisubiza hahandi nabyo ni ikindi kibazo. Tugiye gusangira no kubasuhuza. Kubona itike y'imodoka byasabaga kujya ku mirongo, ariko henshi byari bigoye ko polisi yatanga amabwiriza ngo yubahirizwe kubera ubwinshi. Hari abari bahari kuva kuri uyu wa gatatu batarabona imodoka zibatwara iwabo mu miryango. Abo bababwirwaga no kubabona mu ntege nkeya, bamwe baryamye abandi bicaye. Nk'abo babyeyi bemereye ijwi rya Amerika ko bari berekeje Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu cyahoze ari Cyangugu, babuzayo bacira nayo bamira. Impamvu tutashye umunsi ari ukuntu umuntu aba yaranje n'ahangaha aje gushaka amafaranga, kavuga ati mu minsi mikuru zajya guha ababyeyi umunsi mukuru. Hari abantu bejo ngo banditse bari baharaye ngo nibo bari gukatira amatike, ubundi ukabona abandi baraza ngo duha amafaranga ngo tugukatire ngo kujyaho ni 10,000. Ntabwo tuzi ukuntu ibintu byifashe. Amaherezo niba turataha ntabwo tubizi rwose. Imana yonyine niyo duhanzeho amaso.
niri budukura hanga ikaducyura. Nubwo no mu yindi myaka yabanje mu bigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga hagaragaraga uruvunganzoka rw'abagenzi mu minsi mikuru, kuri uyu mwaka n'umwihariko. Imwe mu mpamvu yateye iki kibazo nuko guverinoma yategetse ko imodoka zitwarira abagenzi hamwe zigomba gutwara 50% by'ubushobozi bwabo zemerewe gutwara mu mugambi wo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19. Abafite kompanyi zitwara abagenzi barasanga byaragize ingaruka zikomeye ku bagenzi. Madamu Fatuma Umutoni akata amatike muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi berekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abagenzi bari kubura ukuntu bagenda kubera ko imodoka urumva imyanya yabaye mikeya. Hari raporo ya mbere COVID itari yaza twatwaraga 100%, none ubu 50% abagenzi bakomeza ari benshi cyane. Haraye abagenzi benshi cyane muri gare ku buryo twaje mu gitondo tugasanga hari benshi baraye muri gare. Ni ikibazo ku baturage kuko nk'ubu hari abahageze turabatwara pe uko bishoboye, ariko baracyari benshi. Kubera umuvundo w'abashakaga ibinyabiziga Nyabugogo, hari bamwe byateye impungenge ko ushobora kuba intandaro yo kongera ibyago byo kwandura COVID-19. Aba ni abacururiza Nyabugogo badafite gahunda yo kujya mu miryango yabo gusangira iminsi mikuru. Ndavuga ati mushyiremo metero, ariko ubu tuvugana nawe kandi muri umunyamakuru nta metero irimo. Dufite ikibazo twebwe, ikibazo cy'abantu benshi twebwe mu tuvugana kameme. Ubu bashobora kwandura kugira ngo dushyiremo metero, ariko abantu bari bwandura ni benshi, ntabwo urabibona. Kubashakaga kwerekeza mu miryango yabo nayo impungenge zo kwandura icyorezo ni zose, ariko nta yandi mahitamo. Icyorezo COVID-19 ntabwo kiguteye ubwoba. Kirabuteye, ariko se urabona uko ibintu bimeze. Wowe urabona wahindura wiki wagenza gute? N'ubundi se ubuko bagundana niyo bafata gahunda, n'ubundi abantu bagashiramo abantu kuko byose yaha. Ibi byarangiye polisi n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura banzuye kugabanya abagenzi bari Nyabugogo bamwe baberekeza muri stade ya Kigali Nyamirambo mu rwego rwo kugira ngo byibura haboneka intera hagati y'umuntu n'undi. Bwana Anthony Kuramba ushinzwe imirimo yo gutwara ibintu n'abantu mu kigo rura yabwiye Ijwi rya Amerika ko ikibazo cyo gutwara aba bagenzi kiza kugenda neza kandi bakarya iminsi mikuru mu mahoro. Ubushobozi bw'imodoka turizera ko buhagije, ubu tubirimo rwose. Abajya mu minsi mikuru baragenda neza, baragerayo amahoro, bajya iminsi mikuru neza mu mahoro, nta kibazo cya transport kiri bube. Icyo turimo gukora ni ukunoza imikorere kugira ngo aho abantu bari be kwegerana, tugabanye ubucucike, naho ibyo kugenda rwose birateganyijwe neza, nta kibazo kiri bube. Kuramba yavuze kandi ko n'ibinaba ngombwa bashobora kwiyambaza izindi modoka zikodeshwa, ariko iki kibazo kigakemuka. Gusa ntiyabuze no gusaba abagenzi kwitwararika muri ibi bihe bazirikana ingamba ziriho zo kwirinda. Abagenzi rwose turabibutsa ko COVID-19 igihari, ndetse ingamba turazizi, abaturage barazizi, ahubwo bazikomeze. Aho umuturage ari hose azubahirize 100%. Ibindi byo kugenda abiturekere, tubipange neza, akora urugendo rwe neza, rugeri yajya amahoro, agere Noheli neza n'ubunani, nta kibazo gihari. Ibi biriho mu gihe polisi y'u Rwanda idasiba kuburira abantu bose ko ibihe by'iminsi mikuru bitagombye kubabera umwanya wo kwirara ngo bibe intandaro yo kwandura cyangwa kwanduzanya icyorezo COVID-19. Ni muri urwo rwego icyitwa ibirori n'igisa nabyo kibujijwe, kandi polisi igashimangira ko kubifatirwamo biherekezwa n'ibihano. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Mu gihe ku isi hose abakristu bariko bitegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Noel, n'abakristu b'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ntibatanzwe. Twumvirize mugenzi wacu Vedas Ngabo ari Rusenda. Kuva ejo kuwa kane n'umunsi kuwa gatanu hirya no hino mu nkambi ya Rusenda, aho bati insengero z'abaporo wagenda guhura n'abakristu bajya gusenga, bamwe bikoreye za gitari n'amabafure, abandi nabo bikoreye ifu n'imboga. Bari buze gufungura ku rusengero kuri uyu munsi wa Noheli. Ni mu gihe abakristo gatolika bo mu nkambi bari buze kwifatikanya na padiri wa paruwasi ya Mboko mu gitambo cya misa ya Noheli, ndetse no kubatiza abana. Nzayisenga Elia na Irambo na Zebede ni bamwe mu bacuranzi bo mu nkambi baza gufasha abakristo mu itorero rya Methodiste Libre na Assembly of God mu gucuranga indirimbo za Noheli. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zabwijwe rya Amerika kuko ziyumvira kuri Noheli muri aya magambo. Umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi mu bwigo wacu no kuvuga yuko twarategura udufungwa tumeze neza, imbari nk'akanyama, hari abantu usanga bakunda n'agaceri n'utundi, n'utwo twategura kugira ngo tunezereze umuryango n'abana. Ariko mugabo ntitwibagira n'ikindi kintu kuko umuntu
arafungura ariko kandi akambara n'agahuzu kameze neza ko bari umunsi mukuru bambaye uduhuzu tumeze neza kandi bafunga two kurya tumeze neza bakaneza kuko ari umunsi twibuka yuko ari umwami wacu Yesu Kristo yavutse kugira ngo abantu ku isi yose abakoze ibyaha yaje nk'umucunguzi wabo yitangira ibyaha byabo bakoze kugira ngo kumbe baze bashike mu ijuru. Umunsi mukuru wa Noeli ni umunsi ku isi yose bibuka ivuka ry'umukiza umucunguzi Yesu Kristo yaje mu isi gucungura abantu. Murazi yuko haciye igihe kirekire isi itafise umucunguzi, aho haciye imyaka 400 ubuvugishwa bwari bwarahagaze mu Bisirayeli, Imana itagenderera abantu bayo, itavugana n'abantu bayo. Ico gihe niho yagarutse guca mu bavugishwa nawe yitwa Yesaya, aramwerekwa yerekwa ngene umucunguzi azoza. Jewe ukuntu nakiriye Noheli kuri jewe nayakiriye neza kuba yansanze nkiriho ngihema. Rero muri make icyo nateguye noza gufungura n'abana banje cyangwa n'umugenzi cyangwa n'inshuti, ntateguye ibiharage, teguye umuceri n'ibyo byo kurya muri twafungura n'umuryango kuko nibyo twabashije gushikira. Kuri uyu munsi wa Noheli kandi wabonaga mu nkambi ya Rusenda hari ikintu cyahindutse, ko kuri santere ahari amazu y'ubucuruzi hari aho wasangaga imitako. Abana benshi nabo wahuraga bambaye imyambaro misha, abakuru bifurizanya Noheli. Niyo kuri Claude yateguriye abanyarusenda igitaramo. Abanyarusenda twabateguriye kubita. Iyo kubita rero izanye ibintu bisuse, ibintu bitandukanye, ibinyobwa bitandukanye, ikintu cyose n'ibirori bitandukanye, z'ikinino n'ibirori namo z'ikibembe, z'ikiswahili, z'igifaransa, z'ikingereza, ni kubita gusa nubwo biruko hari zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi zirimo abayisilamu n'abadive Noheli dafite ikibwi kuko usanga zagiye guhinga, izindi ziri mu mirimo isanzwe y'ubucuruzi. Elia Bapakurora numwe mu mpunzi zitemera umunsi mukuru wa Noheli. Jesi mvuga umunsi wa Noheli kuko nuguhakana ko nta Mana iriho. Mvuga ati umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo ndawufata nk'iyindi minsi kuko yarabambwe ku musaraba arazuka aja mu ijuru, turindiriye ukuntu azogaruka kudutwara turi shengero. Nawe byo kuvuga ngo uno munsi yavutse, ejo yavutse, hirya y'ejo yavutse, nukubeshya abantu, nukuvuga bajya bazanye dimanche nibo baguma bahenda abantu kugira ngo babatwara utwabo. Jewe munsi nja kurima, mvuyeyo nduhukire iwanje, hanyuma ntembere mu bagenzi kuko ndawufata nk'umunsi nk'iyindi. Mwomenya yuko iyi Noheli yizihijwe mu gihe isi yugarijwe na virusi ya corona. Gusa bimwe mu bice bya teritwari ya Fizi ane nkambi ya Rusenda iherereyemo hari aho twagiye tunyura ugasanga hari abantu bagiye kuri Noheli barenga 500 kandi batambaye udupfukamunwa. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara y'Kivu. Urakoze Vedaste. Imyiteguro y'umunsi wa Noel irabandanya ku isi yose, ariko na virusi ya corona irabandanya kugeramira abanyagihugu. Abategetsi bafashe imigambi yo gukingira abanyagihugu kwandura canke gukwiragiza iyo ndwara. Umucuraranzi rurangiranwa Cecile Kayirebwa amaze kurangiza indirimbo yise Sigaho Corona, arifuriza abanyarwanda Noel nziza, abahumuriza kandi abibutsa kwirindikiza ca COVID-19. Imana 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 y'Urwanda Imana 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 y'Urwanda Imana Singezi Imana sebagenzi Imana. Cecile Kayirebwa, kaze neza ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Indirimbo ya nyuma, nakwita indirimbo ya nyuma, igihangano cyanyu mumaze iminsi mukoraho ni ikihe? Cyamaze iminsi nkoraho ni indirimbo ntari narangiza neza cyo kurana tangiye yitwa Corona. Indirimbo yitwa Corona. Sigaho Corona. Ikino cyorezo cyagize ingaruka zihe ku mikorere yanyu? Cyagize ingaruka nyinshi cyane. Ubu ngubu ntawe ushobora gukora iki gitaramo, ubu ngubu ntawe ushobora kugirana n'undi ngo bafite nibura n'uturepetisiyo tw'abantu basanzwe bakorana mu Rwanda. Abana twari dukwiye kugira ibintu dutegura cyangwa se twibukiranya izi ndirimbo twigishanya. Ibyo rero bishoboka hano hategerana abantu badasurana, akuririmbira mu gapfukamunwa nawe urabyumva. Nawe umwe muti Sigaho Corona niyo ndirimbo yawe nshya,
mu gihe itarasohoka mwapfa kuduha byibuze n'amagambo nk'abiri cyangwa atatu icyo ndabibwira ngo nawe korona kudukoreraho urugomo urumva nijyeho korona kudukoreraho urugomo nijyeho korona kutwogeraho uburimiro urumva hanyuma nkavuga ngo yandurure korona usubireyo wavuye kandi simvuga mu Bushinwa ndavuga iyo gihera bazoherana nacyo mugende ubudakebakeba kandi mugende ubutarura inyuma. Indirimbo nziza murateganya kuyisohora ryari? Uzabonera uburyo bwo kuyisohora kuwa gatanu isi yose ndetse no mu Rwanda hazaba hizihizwa umunsi mukuru wa Noheli. Mbese wowe uwo munsi uwiteguye ute? umva kuyitegura byabaye kare kuko mba naje mu muryango wanjye wanga tuzabana icyo urumva kuyitegura kundi abana na se na nyina n'abana banjye no dapri hanga wese umugore bazaza hanga dusangire tubikore nk'uko tugikoze ndetse twe kwitunda hamwe mu tugira imana hanze ahangaha mukagira ubusitani mukagira ahantu hanze ko tutagira dusangire nyine ikintu sipesiyali kidasanzwe tuganire ko nta kindi twumve ko twakoze Noheli aho nabo nasize inyuma nabo turaganira barahari abavandimwe banjye n'abana babo n'umuhungu wanjye mutoya nabo bazafara gutya. Abo ngabo mutazaba muri kumwe n'abandi benshi bagukunda. Cecile Kayirebwa, nawe wabifuriza Noheli muri aka kanya bakumva ku ijwi ry'Amerika? Oya, ndabifuriza no kwishima, ndabifuriza ndetse cyane bareke baruhuke korona mu mutwe wawe n'umutima wabo, birekurire bafungure imitima wabo, birekurire icyo Noheli ivuga, kari gahuza imiryango, kari Yezu wavutse, maze babikore mu buryo twubahiriza amabwiriza gusa. Ariko rero umuntu aruhuke iyo ntugunda ya korona twirirwa twumva hirya no hino, twasoma telefone tugasanga niyo twahera WhatsApp tugasanga niyo twahera YouTube tugasanga niyo biha amahoro, bituze, baruhuke, bibuke Noheli zari zisanzwe zitarimo korona. Cecile Kayirebwa, natwe tukwifurije kugira Noheli nziza kandi tugushimira uyu mwanya wongeye guha ijwi ry'Amerika. Nanjye ndabashimiye kuba munyibutse mukanyifuriza n'iyo Noheli ihebwa n'umwaka waje nakora hanyuma hakaza undi, nawe ndawifuriza abantu bose kuzabagwa neza, tukagira Imana tugakira iki cyorezo, noneho tukagira tugasabana. Uzakubere uw'amata n'ubuki. Oya, nibyo koko nawe kandi. Tukivuga kandi kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Eddie Gwema ahejeje kuvugana na Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu. Iyo nkuru yakiranye umunezero udasanzwe, nk'uko mubizi bari bamaze igihe kinini mu ibohero, bafashwe itariki 22 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze, aho bari bagiye kurondera amakuru i Bubanza, kandi igikorwa ariko arakora n'igikorwa abanyamakuru bakora. Muribuka icyo gihe hari habaye makuru avuga ko hari abantu bateye. Uko rero tubigenza muri Iwacu, iyo habayemo n'ayo makuru ntidukorera ku makuru twumva ku buhinga ngarukana bumenyi canke ibivugwa, tuyishikira ku rubuga. Baragiye rero i Bubanza, ariko bahageze barafashwe bataratangura gukora nako kazi, bagiriza yuko bari bagiye guhungabanya umutekano.
babacira imyaka 2 n'inusu n'ihadabu y'imiliyoni 4 ni ukuvuga miliyoni 1 ku mumenyeshamakuru wese. Hama rero mu isi heze barandikiye umukuru w'igihugu basaba yuko mubatezurira. Noneho nivyo bibaye, umva n'umunezero ni mwinshi muri iwacu, hamwe na jewe ndanezerewe, kandi n'abanyamakuru aho bari hose, baba bo mu Burundi canke abo hakurya y'amazi. Bwana Kaburahe, warukomoje ko bandikiye umukuru w'igihugu, ese ibi mwari mubizi cyangwa se mwigeze mutekereza ko iki gisubizo umukuru w'igihugu atanze mwari kukibona? Iyo umuntu yarafunzwe arafite uburenganzira bwo kwandikira umukuru w'igihugu asaba ko yotezurirwa, n'uburenganzira bwiwe. Hama rero n'uburenganzira kandi bw'umukuru w'igihugu gutanga canke kudatanga kurekugwa. Ariko rero murabona ibibaye bimeze neza cyane, kuko bararekuwe. Kuri twebwe twari turindiriranye tugira tuti birashobora gukunda, bidashobora gukunda, ariko murabona yuko ari inkuru nziza kandi ibaye ku munsi buca haba Noeli. Bagenzi bacu rero bazoheza mare Noeli mu miryango yabo, baruhuke murazi umunyororo, cyane cyane iyo ataco uzira ntanane muryoha. Ibyo ari byo byose ntago urashobora kuvugana nabo cyangwa se imiryango yabo, ariko nk'ijambo wakwifuza kugeza kuri abo banyamakuru bawe nibaramuka basohotse muri gereza cyangwa se mu ibohero, ni nk'irihe, Bwana Kaburahe? Bagenzi bacu bariko baragenda ubanza kubatora, uno munsi barara mu miryango yabo. Kuri iwacu naho barabarengeranye ugweze n'igishika. Ijambo nijari yindi nuko abamenyesha bakuru bo muri iwacu tugomba kuguma dukora, kandi dukora neza, dukora twisunga amategeko y'umwuga. Tuzobandanya dukora uko twahora, karatsinda nta na kimwe mu bibabagiriza bashoboye kwerekana yuko bariko barahungabanya umutekano. Ico ndabifuriza nuko bogaruka bakaruhuka, hanyuma bongere basubire mu mwuga wabo, babandanye akazi mu kuba igihugu cacu, mu gutanga amakuru meza, amakuru atahahengamiye. Niko tumaze imyaka 13 dukora, kandi niko tuzobandanya dukora. Bwana Kaburahe, iyi nkuru ku munyamakuru wese ni inkuru nziza kubona abanyamakuru bari bafunzwe bafunguwe, ariko nanone mu gihugu cy'u Burundi haracya